Ngikubingelele Mbuwele ngiphinde ngikwamukele kweSmart Zone sekulethela zona indaba ifika ngaso isikhathi ongumlandeli ke walo ke iqembu ke elikhulu lapha ke ezweni ke iMK umkhodo ke wesizwe ekuyiqembu ke eliholwa ke yena lapha ke ubaba ke uJacob Zuma ke unqamalala umlandeli wayo ke iMK ke udine ke uyafa inkulumo yakhe ke lapha ke uDr Khehlelezi naye ke ongumlandeli ke omkhulu ke wayo ke iMK uthi ke umlandeli ke wayo ke iMK ke egxeka yena lapha ke isenzo sakhe ke yena ke uDr Khehlelezi ke asethe ayikhuluma lapha ke kuona ke uTikTok uthi bengamele ke lenkulumo ke kube ukuthi ke uyayifaka lapha einkundleni zokuxhumana kubona ke uTikTok njengoba naye ke eseyiphendula kuona ke uTikTok Mbukeli kodwa ke lokho into ebengamele ke ukuthi ke uDr Khehlelezi ayenze Mbukeli nansi ke ivideo yakhe ke lomlandeli wayo ke iMK umkhodo ke wesizwe nansi ke le video awuye lapha ke ezo comment section Mbukeli sizovula ukuthi ngabe ke wena ke uyibona kanjani le ndaba ekhulunywa iwona ke lamadoda ke alandela ke iMK umkhodo ke wesizwe Mbukeli siyabonga ezoqhamuka noFloyd akuyona kaFloyd yedwa eyakho uFloyd noma lema mnikazi we-account engistitche ivideo yakho ngiyaxolisa mfowethu angiyena umuntu okhonza ukustitcha amavideo abantu ukuthi bengizama ukuyibheka i-account kaDokotela uKhehlelezi engathi angiyitholi ngase ngibona le video yakho ngase ngithi angisale sengisebenzisa yona kodwa ke nje umyalezo ngubhekise kuyena uDokotela uKhehlelezi nabo bonke ke abanye esinabo la emkhontweni mhlambe abayenzayo lento enzo uDokotela uKhehlelezi ngoba kufanele siyikhuze impi nje iyabheda nje uyabo ukukhuluma izinto ngalendlela ayikhuluma ngayo kule video ayikhuluma la nje kodwa ke ngoba useyikhulume khona ku TikTok mhlambe nathi esibona ngenye indlela asize sizomphendula khona la ku TikTok angeze ukukhuluma ngoFloyd Shivambu I've got no brief for him akamehamba kahambe umkhonto asewujoyinelanga yena abanye ke bethu umkhonto sawujoyina ngomhla ka16 December asikaze silinde kuze kube khona umunye umuntu ovela kuthi ubani omunye osejoyina umkhonto sawujoyina nje ngoba sibona uNxamalala kwangakabe khona ngisho ne ideology ebekiwe sathi ngoba uNxamalala siyamazi ukuthi akajwayela ukugeja sase siwujoyina umkhonto so asiwujoyinelanga silandelelana nabo Khehlelezi nale genge eningi ethanda ikhundla legcwele la ku MK because kugcwele igenge ethanda ikhundla kakhulu la ku MK bagijima kumarali lapha yonke indawo yabafica bephithizela bebhuza wathi nginitsheleke bafowethu kunitshela ukuthi yini into ebulala umkhonto akuseyo Floyd Shivambu nalento oyikhuluma kule video into ebulala umkhonto ilabantu laba bagcwala lapha enkandla bathi beyokhuluma ipolitiki athi beyokhuluma umgosi labantu abacabanga ukuthi ipolitiki ukuhleba ibona abantu ke laba babulala umkhonto ngoba mihla namalanga ningena niyaphuma lapha kwaDakadunuso niyela into eyodwa nje kohleba akuna politiki even nale video loyikhulumayo la ngathi nje uqhamuka namafaya kunamafayela next la yabo ukujoyina kuka Floyd ejoyina umkhonto wesizwe kwaba into enhle ukuthi umkhonto wesizwe uya expand kodwa kwaba into embi ngoba yaqhatha ama progressive forces kube namhlanje awazwani kuba ukuthi ukhuluma lo politiki ngabe siyakuzwa kodwa uma ukhuluma indaba yama-plot angekho nje uqhuba yona lento enifike niyenze le nkandla fine uFloyd uzohamba kahamba uFloyd kodwa inkinga ayihambile ngoba inkinga inina inkinga yomkhonto akusiyo into engaphandle yini nisebenzisana nabanye abantu engeke ngibasho ke ngamagama ngoba ngiyobe sengifunela ukuthukwa kwamina kodwa ke futhi noma ningangithuka lo nivulela umnyango lapha kwaDakadunuso lo ni-arrangela ama-meeting nobaba lapha kwaDakadunuso uyana umuntu osifaka kuyona yonke le nkinga bafuthi mina nginitshela nina anina politiki nina niyahleba nje into eniyenza lapha kwaDakadunuso nalapha kuma high command nakuma structures nihambe niyiphaka neyithulula niyahamba nemakhosini nifike niyohleba nisuke emakhosini nihambe nekubafundisi nifike niyohleba kubafundisi nibaqhathe kwabona bebodwa nisuke lapho niyekuza inyanga nifike akusiyo politiki leniyenzayo akusiyo nje ipolitiki yabo kulungileke ke fine kunje njoba kunje kodwa umkhonto ngeke siuyeke ukuthanda mina ukusekela into soyenze nje abanye bethu soloko nje siyihoxele kancane kancane ngoba siyabona ukuthi ikhehla siyalaza lididekile abantu abadidekile nabadidisa ikhehla yibo laba baseduze kwalo
uyabo laba bakugijima fine abanye bethu sizwile izinto ezenziwa uFloyd legitimately so sizwile ukuthi ubesephuma esandleni ubeganga sizwile but hayi le mfisho oyikhuluma la le mfisho oyikhuluma la nje